Mogao je da bira i odabrao što bi malo ko. Umjesto zaposlenja u Kliničko-bolničkom centru Banja Luka po završetku medicinskog fakulteta, dr. Želimir Nešković vraća se u rodne Lopare, među čestite ljude i dobre domaćine. Vraća se svojoj porodici, prijateljima, komšijama i čestitom narodu Majevičkog kraja, koga u dušu zna i koji ga, kako sam kaže, treba. Dan koji smo proveli s njim počeo je u Domu zdravlja Lopare, gdje je stalno zaposlen, a nastavljen odlaskom u Završje. Selo udaljeno 20 kilometara od tog gradića. Tamo nas čeka nekih 10-15 ljudi koje ćemo pregledati. Meni je to već uobičajena praksa. Nastojim da svakih par sedmica obiđem neka od udaljenih sela od Lopara. Inače, to selo ima nekih 30 stanovnika. Udaljeno je preko 20 km od glavnog mjesta, od centra Lopara. I ljudi su praktično odsječeni u neku ruku i od civilizacije i od normalnog načina života. Ovdje malo ko dođe da ih obiđe. Jedan čovjek zna da dođe da podigne lijekove u domu zdravlja za njih nekoliko i potrebna im je zdravstvena pomoć. Mi ćemo sada obići kuću jednog domaćina koji je pozvao svoje komšije i prijatelje i mi ćemo ih obići i pregledati. Sa mnom ide medicinski tehničar. To puta katastrofa. Snijeg. Ja bi odan s golfom izašao pa ništa. Evo golf, što ne? Evo. Desno skretanje silatka nazad. A on je ovakav, uspon izad. Pacijenti ne mogu čekati. Znači, to je stalno zovu. U stvari zove medicinski tehničar koji trenutno pokušava da ukaže zdravstvenu pomoć jednoj baki koja je smještena u staračkom domu u Loparu. Ali to se dešava više puta dnevno. To su starije osobe kojima je potrebna pomoć 24 sata. Tako da me često bude i u toku noći, više puta dnevno, ali dobro, to je sastavni dio mog posla, ja sam na to navikao. Evo, to je selo Završje. Imamo sreće danas da nas je vrijeme iole poslužilo. Iako je snijeg ovoliko napadao, uspjet ćemo doći, imamo nekih još 1,5 km tačno do sela. Vidite koliki su nanosi, ipak danas je 30. novembar, ali ovdje znaju snižni nanosi da budu i po metar visoki. Trebalo nam je nekih 1,5 sata da stignemo do ovdje, ali dobro, tu smo. Ipak će biti brže terenskim vozilom. Nastavljajući put razmišljamo kako u ovom kraju Želimir nije jedini mladi ljekar koji se vratio u rodni grad. Učinio je to i dr. Rado Savić, načelnik opštine Lopare, koja i na ovaj način brine o svojim stanovnicima u najudaljenijim, uglavnom staračkim domaćinstvima. Kako se zove ovaj vid? Ovaj vid družni, kako se zove? Ovo je nešto Ross, ne znam, nije. Šta kodovi radi? Kad ima, pričali smo 30 ljudi, ja sumnjam da njima. Baš vam hvala kad ste nas se sjetili. Pomaži Bog baku. Ja sam lijepa Slavanović.
Izvinite, Goran je potijesno, malo ćemo dole u stavu. Dobar dan. Kako ste? Nismo ušli u ordinaciju, već u pomoćnu zgradu domaćina koji je primio svoje komšije, starije mještane koji s osmijehom dočekuju doktora, pozdravljajući ga kao najrođenijeg. Po nekom redu. Opa, dobro je već. Ponete kupu, moca Jelka. Ponete kupu. Kako je kumara? O, ja si kumare, kako si. Nisam, ja još svi put dolazila do Pa dobro, evo, zato su mi došli kod vas. Sad ako budem zdrava, to će biti čudo. Dobro. Svete 3 godine, još nisam doktoru, ništa. Svaka čast. Ne bi ti ni dao da imaš i deset. Znaš to? Ne ide doktor, ona peče rakiju i nju šljiva drži. Šljiva ne pijem, da li ja pijem, ja bi... Kažu da i to vidi. Jedna čast. Vidi se da neće biti ozbiljnijih intervencija i da ovdje koriste preventivnu terapiju, razgovor i čašicu rakije. Eto, i to je moj djed, i on isto nije išao dobro. Eto sad ću. Vukovala sam se, rekla je ona meni, znamo, čekaj nisam vidio. Sad će i on vidjeti, jel zdrav? Ja njega tjeram da on dođe. Dobar sam na doktor, 6 godina. Pa dobro. Ovo me gazio, kola me gazila, ovo me gazio, sve vjesno. Raskućeno, možda je ovo nama. U prosjeku, kakvi smo, koliko smo stali, među mlađima smo. Među mlađim ovdje, da. Ja u prosjeku, a znate šta je prosjek? Znam. Sam me bole ruke, trne, to je od posla, to ja znam. Dobro. Još gore žena je. Da, ode. Dobro. Ovdje u završu svi imaju puls preko 130. Da krenete, a odošle do rada. Kako nam je zapali smo, nikud ne možemo. A ima nas slabije, starije. Svaka. Pogotovo ja sa ravnacom, sina jedinka. Moramo se preko redovac. Kolješ svinje. Ja. Radim neku svinju, pa... Mjerim, ne guši mene ništa. Te boli? Rekolektiv, redovno, nema problema. Bolje uzimljati. Boli puno, jel da? Ne boli ono, sam kad ide. Gledanje. Kako se mogu doći? Malo teže, ali evo došao. Kak je rekao mlade, ko bi reklo da je doktor isto dijete? Kak je lijepo. Ježi jako. Koje zemine? Opet piju, džaba što ovaj doktor pregleda. Dobro i za živce. Miri živce. Svako ima, svaka im čast. Kad su i sada došli. Ovako vreme. Ovako vreme. Ja. Budu živi braći. Nisam znala da će Sad to stiže sve. za srce, za dajem u Spazmex 1 i uvedi. On ciprocinal uzima svakako, znači, nije to problem. Svakako ću ga pogledati na podijel.
Evo jabuka. Jabuka. Svaka. Hvala. Gdje ti zaredno? Ovako piješ ti šta za šećer? Ne pijem, nisam nikad imala. A zapravo to ćemo si pregledati sve. Kak se to? Vožni gazio kolo. Ajde je bez tu, ne pričaj. Kolen tu, jednu noć imam šipom, cukru, sebi. Mislim, nije dobro, ali... Da su godine dobar sam. Nemo i to je. To ću se vratiti, ovo ništa. Dobro, hvala. Jeste bili? Ne, kod djeteta. Je tu, reci. Jako. Ajde. Toliko sam djeca mala ima. Doktor je zadovoljan stanjem svojih pacijenata, a oni ga ispraćaju zdraviji i raspoloženiji nego što su bili. Živi, zdravi bili, veseli se. Ajmo tam jabuka, imam koliko hoćeš. I vama svima hvala koji ste došli danas. Posjetite. Evo me potpredsjedniku Skupštine i njega da pozdravim. Doćemo. Bude živi zdravi. Baro nas je osvježio kao da je nam neko zdravlje donio odjednom, tako nam je bilo. Ljeta vam put. Hvala. Hvala vam kad se brinete. Eto, vidjeli ste, brali smo nekih 20-ak ljudi, praktično skoro sve stanovnike ovog sela. Iako terapija koja im se donosi možda nije baš redovna, dobri su zdravstveni parametri, dosta su dobri. Sretno! Hvala. Hvala i vama kad ste došli, kad ste nas posjetili u ovakvome snijegu i šta. Znači, mislite o nama? Evo idemo, vraćamo se, upravo smo ovdje priglavili ljude u Završju. Idemo u starački dom u Lopare. Ajde, prijatno. I bolje nego što smo očekivali. Reci mi, Mirko, je li ova lijeva strana u početku? Iako i sam kaže da ovako izgleda njegov radni dan, ne upita smo ga kako stiže da osim toga radi u nevladinim organizacijama na projektima pomoći starim licima, da kao službeni ljekar vodi računa o zdravlju igrača odbojkaškog kluba Majevica i fudbalskog kluba Lopare i uz to specijalizira radiologiju. A i da jesmo, šta bi bio odgovor, znate posle ove priče, naravno i vi. Samo osmijeh i kratko, ja volim svoj posao. Kraju tog radnog dana sjednem, odmorim se i osjećam se fino i ugodno, lijepo, krajnje linije, zato što sam pomogao tim ljudima i zato što u suštini obavljam ovaj posao i izgledam sam ovim poslom, napisao se škola.